niwo mutwe udasanzwe wa gisirikare ku isi nzima hashingiwe ku myitozo bakora ndetse n'ingano y'amafaranga bashorwamo. Intambara iyo ari yo yose ku isi waboherezamo, igikorwa cya gisirikare cyose waboherezamo, uramutse uri umugaba w'ingabo ushobora gusigara utuje ubizi neza ko batahukana intsinzi. Yaba umuntu uzi bya gisirikare cyangwa se utabizi ikintu na kimwe, iyo bamubwiye ntabwo akubaza byinshi kubera ko abangaba bamaze kwandika izina ryabo mu buhangange bukomeye kwibuye ridasibangana ry'ibigwi n'amateka ku isi nzima. Iri zina ryabo risigasiwe n'ibikorwa n'ibigwi bagaragarije ku isi yose mu gihe bamaze bariho. Ni abasirikare kabuhariwe, amazina yabo arazwi ndetse ibikorwa byabo birazwi. Abasore b'Abanyamerika bo mu mutwe witwa US Navy SEAL. Reka tubavugeho. Aba ni babandi b'intoranywa bishe Osama bin Laden wari umuyobozi w'ikirenga wa Al-Qaeda. Iyo uvuze ibi ngibi buri wese arakumva. Reka tuvuge ko aba bakomando kabuhariwe bakoze operation nyinshi cyane mu mateka y'intambara za vuba ku isi yose. Navy SEAL bo mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika batumwa hariho hose rukomeye. Tubahaye ikaze. United States Navy Sea Air Land. Ufashe buri nyuguti itangira buri jambo muri aya ngaya tuvuze Sea, Air ndetse na Land, izi nyuguti ukazegeranya bikora ijambo SEAL. Aba nibo bitwa SEAL Teams. Uyu mutwe w'abakomando b'Abanyamerika nyine bafite ubushobozi bwihariye bwo kuba barwana intambara zo ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere icyarimwe. Ni nayo mpamvu aya magambo ari yahinwa bikaba SEAL. Barihariye kubera imyitozo bahabwa ndetse na za misiyo z'akataraboneka kandi zibanga boherezwamo. Umutwe wa US Navy SEAL washinzwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1962 ku butegetsi bwa President John Fitzgerald Kennedy. Gusa ibitekerezo byo gushinga uyu mutwe w'aba SEALs byatangiye kuzamuka ku butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, by'umwihariko mu ntambara yahanganishijemo n'Abayapani. Kuva icyo gihe Abanyamerika batangiye gutoza imitwe y'ingabo yari ifite ubuhanga bwihariye nk'abahawe amazina ya Scouts and Raiders. Ibi byakozwe imyaka isaga 20 mbere y'uko hashinga uyu mutwe witwa SEAL. Kugira ngo ubumwe muri aba US Navy SEAL bigusaba imyitozo ikomeye cyane kandi yakataraboneka, cyane ko imyitozo yemerera abantu kwinjira muri uyu mutwe w'aba SEALs itwara imyaka irenga 2 n'igice. Muri icyo gihe cyose bakora imyitozo ijyanye no kurwanira ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Iyi myitozo aba US Navy SEAL bakora ushobora gutekereza ko itashoborwa n'ikiremwa muntu kubera uburyo ibivunanye. Ibi tugiye kuvuga bijyanye n'imyitozo bakora byagarutsweho na Retired Admiral Bill McRaven, nawe wahoze ari umwe muri aba ngaba. Ni nawe wari umuhuza bikorwa mu gikorwa cya Operation Neptune Spear cyo guhiga ndetse no kwica umuyobozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden mu kwezi kwa gatanu mu 2011 kubera ko yari umuyobozi w'icyitwaga Joint Operations Command. The Mob Admiral Bill McRaven yabigarutseho mu gitabo yise Sea Stories, My Life in Special Operations. Uyu Retired Admiral Bill McRaven yanabaye umusil mbere y'uko azamuka ku ipeti ryo ku rwego rwo hejuru ryamugejeje ku kuba umuyobozi w'ibikorwa kabuhariwe bidasanzwe by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Commander of the US Special Operations Command. Ibi nabyo byanatumye anayobora ibikorwa byo kujya kwica Osama bin Laden. Mu kiganiro uyu mugabo yagiranye n'ikinyamakuru cya PBS News Hour, yabwiye umunyamakuru barimo baganira Judy Woodruff ati ikintu cyonyine umuntu urimo gushaka kwinjira muri SEAL team agomba kugira mu myitozo y'ivunanye nuko utava kwizima. Yaravuze ati ikintu kiranga abantu baciye mu myitozo y'aba SEAL team nuko batavuza inzogera. Ati yo niyo mvugo yacu. Na magambo ya Retired McRaven wahoze ari muri SEAL. Aba bashaka kwinjira muri SEAL team ntabwo bagomba kuva kwizima, ahubwo baba bagomba gukomeza umutsi kubera ko akazi baba bagiye gukora nk'umwuga uhoraho
haba harimo gukonja, gutoha, kumererwa nabi, kandi baba bazatsindwa kenshi haba mu myitozo ndetse na za misiyo nyinshi baba bagomba kujyamo. Rero baba bagomba kumenya kutava ku izima. Imyitozo y'abasile ni agahebuzo. Nubwo icy'ingenzi muri iyi myitozo ari ugukomeza umutsi, ni imyitozo itaba yoroshye na gato. Gusa iki nicyo kiguzi cyo kwishyura kugira ngo umwe muri aba basile kabuhariwe, umwe mu basirikare baba bakomeye ku isi mu birebana n'imyitozo. Nk'ubu iyo ukimara kwiyandikisha mu kwinjira muri uyu mutwe w'abasile, uhita uhabwa amezi 2 yo kujya hitwa mu biyaga bigari byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni muri leta ya Illinois, aho umara amezi 2 utegura umubiri n'ubwonko bwawe mbere yo kwinjira mu myitozo ya nyayo. Abasore baba bariyo bitoza kugenda ku nshundura ziba zaraboshywe neza kugira ngo zibashe kubatyaza mu mezi 2 yose baba bitegura kwinjira mu myitozo yitwa Basic Underwater Demolition SEAL Course. Mbere yo kujya muri iyi myitozo, barongera bakaguha ibindi byumweru 3 byo kukwereka no kukuyobora mu myitozo wenda kujyamo. Ibi byo ni ibyitwa Basic Underwater Demolition SEAL Orientation. Aha muri iki gice, aba bakandida ba SEAL biga kwirwanaho mu kwivana mu mitego, bitoza koga ndetse no gukorera mu ikipe, kandi baba bagomba kwiga gutanga icyubahiro no kwerekana ubunyangamugayo ku barimu babo. Nyuma y'aha rero hakurikiraho ibyumweru 24 by'imyitozo ya nyayo. Umwitozo baheraho ni ugukorera mu itsinda. Itsinda riba rigizwe n'abantu 6 cyangwa se 7, bagatangira bashyira ubwato bwabo ku mutwe, bakagenda babwikoreye, bakinjira mu mazi y'inyanja. Iyo bagezemo barakomeza bakikorera ubwato bakabutwara ku mutwe paka bageze indani hafi y'aho amazi barimo kwibirindura hejuru yandi mu muvumba ukomeye cyane. Aha iyo bahageze bose binjira mu bwato bwabo, bagatangira guhangana n'urugamba rw'umuhengeri w'amazi abashobora kuzamuka mu kirere akagera kuri metero 1. Birumvikana ahangaha aba yarenze uburebure bwabo. Mu guhangana n'uwo muhengeri w'amazi uri mu bwato ubwabyo ni ikizamini gikomeye. Niyo hagize amatsinda abasha gutambuka aho hantu, ahita ahura n'andi mazi menshi cyane abasunika akabagarura aho bari bavuye. Ni urugamba mu zindi. Iyi myitozo yo kujya mu mazi ibisa naho ari ukubakira, naho ubundi imyitozo ya nyayo bahurira nayo muri Colorado. Ahangaha kugira ngo binjire muri iyo myitozo babanza gukora ibizamini by'ubuzima bigaragaza ko umubiri wabo uhagaze ndetse n'uburyo ubwonko bwabo bukora. Mu bizamini bakora haba harimo icyitwa ASVAB, Armed Service Vocational Aptitude Battery. Ni ikizamini kiba kigamije kureba ubushobozi umuntu afite bwo kwiga ibintu bishya, ubwonko bwe burakora neza. Hakorwa n'ikindi kizamini cyitwa CSOT, Computer Specialization Operation Resilience Test. Iki kiba kigamije kureba imikorere y'ubwonko bwa muntu ndetse n'urwego rw'ubukure bwe, maturity. Nyuma y'aha ngaha hanakorwa ibizamini byo kureba ugukomera kw'imibiri y'aba bantu. Aba bantu bashaka kwinjira muri SEAL team barakomeye bihagije. Nibura uyu muntu ashobora koga metero 457 mu minota 12 n'amasegonda 30. Bakora pompage 50, umwe ashyize ibirenge bye ku bitugu bya mugenzi we mu gihe kigera ku minota 2. Za abdomino 50 nibura mu minota 2, ndetse no gukora ibyitwa pull up kuri za bare ugakora nibura inshuro 10 zikurikiranya mu minota 2, ndetse ukiruka ibirometero nibura 3 mu minota 10 n'amasegonda 30. Iyo ibi bizamini birangiye bahita binjira mu cyitwa icyumweru cya Gehinomu, Hell Week, icyumweru cy'ukuzimu. Ni icyumweru kiza nibura ku cyumweru cya 4 cy'imyitozo ikomeye. Muri iki cyumweru cyitwa Gehinomu baba bafite amasaha 4 yo kuryama, andi 20 asigaye bakayakoramo imyitozo. Muri iki cyumweru haba harimo imyitozo ikarishye, harimo aho biruka ibirometero bisaga 320. Muri iyi myitozo bamara igihe bakuruza inda mu mucanga, banahangana no gusenya imwe mu mitego batekereza ko yategwa n'umwanzi. Bategekwa kunywa amazi menshi kubera kutayanyweye ubuzima bwahagarara. Iyi myitozo baba barimo igize nibura hagati ya 73 na 75% by'ibyo bazakora. Retired Amiral Bill McRaven yabigarutseho mu gitabo cye ati iyo uraha
ni ingenzi cyane kuba umubiri wawe umeze neza, uri physically fit, kubera ko byihuse uhita ubibona ko uko wakuze, urwego rw'imibereho yawe, ibara ry'uruhu ryawe ndetse n'uburyo wasobanura iby'iyo myitozo ntacyo bigufasha. Ahubwo ikigira icyo kigufasha ni intego ufite muri iyo myitozo yo kumaramaza, ukarahira kutazava ku izima ku kiguzi cyose byagusaba. Mu by'ukuri igikora ni umutwe. Muri iyi myitozo hari aho bigera noneho aba basore bagahabwa imyitozo yo kumara umwanya munini mu mazi, aho babahambira amaboko n'amaguru bakajya munsi y'amazi hasi cyane bakibira, ukamara igihe runaka, warangiza ukoga ukivanamo muri ayo mazi uziritse amaboko n'amaguru. Banakora imyitozo yo kujya mu mazi bambaye bya bikoresho bibongerera umwuka, kandi bakaba bashobora koga bakagera kure hashoboka mu byitwa scuba training. Ntabwo ari ibyo gusa, bajya no mu mashuri guhabwa amasomo ajyanye n'uko aba seals babaho n'uko bitwara. Nyuma y'imyitozo noneho banajya kwiga kunonosora kumanukira mu mitaka, ku buryo baba bafite n'ubushobozi bwo kurwanira mu kirere ku kigero kiri hejuru cyane, ndetse baruhukira ku butaka cyangwa mu mazi bagakomeza kurwana nk'aho nta cyabaye. Nyuma y'imyitozo aba basore bakora ikindi gice cy'imyitozo cyitwa SQT, SEAL Qualifications Training. Aha bahabwa imyitozo ijyanye n'intwaro, ibijyanye n'ubuvuzi, ndetse banigishwa uko babaho mu gihe cy'ubukonje ndetse n'imyitozo igamije kubakarishya. Iyo barangije urugendo rurenga umwaka bajya mu kindi gice kibategurira kwinjira mu ba US Navy SEAL mu cyitwa Pre-Deployment Training. Ni mbere y'uko bahabwa inshingano. Ibi nabyo bimaramo amezi 18. Byose hamwe bitwara umu Navy SEAL imyaka irenga 2 n'igice ari mu myitozo ikomeye kandi yakataraboneka. Ni nayo mpamvu ituma bayirangiza bakagera ku rwego rwo gutumwa muri za misiyo zitandukanye hirya no hino ku isi, baba ari abarwanyi ba nyabo. Aba bari na bake cyane kubera ko abenshi bagenda bavamo aho baca hose, kubera ko hari abatabasha kwihanganira iyi myitozo n'ibigeragezo, bagasezererwa by'umwihariko muri cya cyumweru cyitwa cya Gehinomu. Ikindi birukanirwa ni ukunanirwa kubaha abarimu babigisha. Kugeza ubu aba Navy SEALs bose ni abagabo. Nta mugore ubasha kugera muri iryo tsinda ry'abakomando bagatangaza mu isi nzima. Kuva bashingwa mu 1962 nta uratsinda ibi bizamini. Aba Navy SEALs bagabanije mu matsinda atandukanye, kubera ko ngubu hari SEAL Team 1, SEAL Team 3, SEAL Team 5, SEAL Team 7 na SEAL Team 9. Izi ziba mu birindiro bya Navy SEAL biri ahitwa Colorado. Ndetse kandi hari SEAL Team 2, SEAL Team 4, SEAL Team 8 na SEAL Team 10. Izi ngizi ziba mu birindiro bya Navy SEAL muri Virginia Team, muri leta ya Virginia. Izi zose buri SEAL Team ibigizwe na platoon 8. Nanone kandi hari SEAL Team 18 nayo iba muri Virginia, ndetse na SEAL Team 17 iba muri California. Izi zo ziba ziteguye gukoreshwa nka reserve mu gihe byaba ari ngombwa. Ubu hari na SEAL Team Vehicle Delivery, hakaba SEAL Team 1 na SEAL Vehicle Delivery Team 2. Aba bakora nk'aba submarines, bamwe bakorera ibikorwa byabo byose munsi y'inyanja. Nk'ubu iyi SVD-1 iba mu birindiro by'ahitwa Pearl Harbor muri Hawaii, na haba ba SDV-2 bo bakorera mu birindiro bya Virginia Beach. N'ubundi hari ibirindiro bya Navy SEALs. Mu byo navuze byose wakwibaza impamvu tumvise abitwa Navy SEAL Team 6. Iyi Team 6 yahozeho kuva mu 1962 kugera mu mwaka wa 1987. Yahinduriwe irindi tsinda ryitwa DevGru. DevGru ni Development Group. Iri naryo riba muri Virginia, ariko ntabwo risanzwe. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi yahoze yitwa SEAL Team 6 niryo ryoherezwa muri za operasiyo ziri ku rwego rwa mbere. Ushatse wavuga ko abangaba bo muri SEAL Team 6 ari bo special muri aba Navy SEAL bose. Abangaba banahindutse ibyamamare ku isi yose. Aba bahoze ari aba SEAL Team 6 bafite inshingano 3 z'ingenzi zirimo kurwanya iterabwoba, kubera ko nk'ubwo guhera mu 2001 kugera mu 2021
bari bafite inshingano zikomeye muri Afghanistan mu bijyanye no kurwanya iterabwoba. Bajya banarinda abayobozi bakomeye mu bihe by'amage. Nk'ubu ngubu ba SEAL Team 6 nibo barindaga perezida wa Afghanistan Hamid Karzai akimara gutorwa nyuma yo guhirima kwa leta y'abatalibani. Aba kandi ni inzobere cyane mu bijyanye no gushakisha amakuru mu butasi bw'akataraboneka, kandi baba baratojwe mu kuba bamudahusha ku kigero kiri hejuru. Muri make n'abeza mu beza. Kuva mu 1941 ubwo hatekerezwaga umutwe uteye nk'uko aba Navy SEAL bameze, kugera mu 1962 ubwo SEAL Team yavukaga, kugeza n'uyu munsi izi ngabo z'abanyamerika US Navy SEAL zatangiye gusiga umugani, kandi ziriho kubera ko zakoze ibikorwa byinshi by'igitangaza byanatumye zigira izina nk'iryo ngiryo. Intambara aba Navy SEAL bagaragayemo barwana ku buryo bw'akataraboneka niyo muri Vietnam kuva mu 1967 kugera mu 1971. Muri iyi ntambara by'umwihariko aba Navy SEAL bakoze akazi gakomeye ku buryo abaperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lyndon Johnson ndetse na Richard Nixon bandikiye aba basore babashimira umuhate n'umurava barwananye muri iyo ntambara. Gusa mbere yaho gato, mbere yuko Navy SEAL ivuka, hari imitwe yitwaraga nka Navy SEAL yakoze akazi gakomeye kandi kihariye mu ntambara yo muri Korea yabaye hagati y'itariki ya 25 mu kwa gatandatu mu 1950 kugera mu kwa karindwi mu 1953. Aba SEAL Team bakoze ama operation menshi y'igitangaza mu ntambara yo kurwanya iterabwoba muri Iraq na Afghanistan. Mbere yaho gato kandi mu ntambara yo mu Kigobe bahamije ubudahangarwa bwabo ubwo bahabyaga ingabo za Saddam Hussein. Urugamba baherukamo nubwo bagiye kurwanya umutwe wa leta ya Islam muri Iraq mu 2016. Ku itariki ya 16 mu kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka kandi aba Navy SEAL Team 2 batumwe mu gikorwa cya gisirikare cyo kugenzura uburyo amavuta yavanwaga muri Libya yacuruzwaga ku masoko atemewe. Za operasiyo zakozwe n'aba basirikare ni nyinshi cyane, ndetse tuzagenda tuzigarukaho imwe ku yindi. Rero kuva mu mwaka wa 1941 kugera uyu munsi, SEAL Team n'indi mitwe yakoze zimwe mu nshingano zisa n'iz'aba SEAL bakora, uyu munsi hamaze gupfamo abagera kuri 298. Harimo abakomando 96 baguye mu ntambara ya kabiri y'isi ndetse n'intambara ya Korea hagati y'umwaka wa 1941 n'1953. Harimo 104 bapfuye mu gihe cy'intambara ya Vietnam n'ibindi bitero byo mu gihe cy'intambara y'ubutita hagati y'umwaka wa 1951 n'1989. Abandi 98 bapfuye guhera mu ntambara yo mu Kigobe mu mwaka wa 1990 n'izindi zakurikiyeho zo kurwanya iterabwoba kugeza uyu munsi. Mu myaka isaga 80 kuba hamaze gupfa abagera kuri 298 nabyo bigaragaza uburyo umutwe wa SEAL ari igitangaza. Abakomando bangana gutya mu myaka 80 ni bake cyane ukurikije uburemere bwa za operation bakora. Imwe muri operation zikomeye aba bakomando baba US Navy SEAL bakoze amateka azasigarana ni operation yitwa Neptune Spear. Yahitanye umuyobozi w'umutwe wa Al-Qaeda Osama bin Laden. Uyu yari yarazonze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimuhiga. Aba bakomando bakoze iyi operation bayisoje mbere ho gati minota 2 y'igihe cyari cyagenwe, kuko mbere iyi operation yari yagenewe iminota 40 ariko abasore bayikoze mu minota 38. Niyo mpamvu tubavuzeho. Mwakoze kutwumva.